Corinthians chapter 5 verse 17. Base Korinte lesibili isahluko sesihlanu verse leshumi nesikhombisa. Base Korinte lesibili isahluko 5 verse 17. Ngakho ke nangabe umuntu akuKristu usidala lesisha into letinzala setendlulile konke sekwentiwe kwabakuhle. Sipenzele babe umthetho. Ngakho ke nangabe umuntu akuKristu usidala lesisha into letinzala setendlulile konke sekwentiwe kwabakuhle. Ukhona lo phethe isingisi bazalwane. If someone becomes a Christian, he becomes a brand new person inside. He is not the same anymore. A new life has begun. Amen. Asibonge live lenkosi bazalwane. Asithi amen. Amen. Praise the name of the Lord. Ngihlushwa ngiloko ukuthi nasawamukele Kristu uthi Jesu yena ukukhanya wamukela yena nje sowubelele ekhaya yathi lenza iphelile nje baba leyo kushaya. Haleluya. Wamukela nje Jesu kwenda njani bazalwane kuyakhanya tinto lokho ungatiboni lo tinto lokho utenta wathi ukuthi yathi vele tinto tiyangolisa bathi kuyakhanya nje ukuthi lokho phela akwentiwa la ngoba sokwenzile Jesu. Indzaba yokholwa indzaba lemnanzi kakhulu mangabe letinto udala ukuthi hayibo uyakhanya lasekhona. Hallelujah. Futhi lenzaba nasawuyamukele leyo kholwa yindzaba yemandla. Uthi Johane lenzaba isinike amandla. Ubezoba nemandla nje ngoba sowumntwana. So ayisendzaba ukuthi ngiqhubeke ngento ebona kangisenemandla okukumela nokona. Hallelujah. Indzaba yemandla, indzaba yokuntela Jesu bazalwane indzaba yemandla. Emandla dala sifundziswa lakhaya ukuthi la mandla avalelwa nakuwe. Uthi ukhole lokuma ngoba phela sowumemukele. Lokho ukuthi kwenziwa yini ukuthi sowumemukele. Phinze ubone. Phinze wente lokho. Ngiyaphendula lokho. Kodwa ngisasho nje ukuthi lenzaba lesiyamukele indzaba yemandla futhi indzaba lengafihleki bazalwane. Indzaba lebese iyabonakala. Yathi akafanani nami lo akafanani wena nje kwamukela bese kwenteka umehluko lokhulu phela. Jesus kumandela Jesu kutanane package yemandla okumela kuwa mela kwentasolo bazalwane akusho kuvelele kumela nje kwentasolo usime nje ukuthi cha esonweni angisayi. Angithi lamanye masonto balifundisa kusakhuluma ngesonto lalelani bazalwane. Emandla siwanikwa kwemukela Jesu bese siba nemandla okumela lokuthi singasendi khulumani bazalwane. Noma kuyi-confession ngelenzaba yesono kodwa ngikusho indzaba yokuphela Jesu seyifikile kuwe wayemukela
nyama ngingancika nje ubhekela ngoba ngeke abe mkhulu lobani ngeke hallelujah hallelujah amita noma kudala umngane wami my boss athi mngani hayo kodwa nje uma ubekukele unaba amandla okuthi mngani yamonisa Fongoniswa Mungu. Kwa empilo yami. Sio yetu. Hallelujah. Hallelujah. Sasinawo ke amandla okubona nje usibone ukuthi ukugibele lo solufuna ukugibela. Uthi ke lokubhali lona ngoba sesinakukele. Ngakho ke nangale umuntu akuKristu. Ngakho ke nangale umuntu akuKristu uma ngabe umuntu asala ukuthi ngamemukele khale lakuyo. Ubekulo nibabo kuyena kuye manje kwathi kubeka lo kodwa ngiyakufa ubakini nibe kuye abekini ngakho-ke njengoba akuwe nabo ukuye uthini lo mbhalo uthi bazana thambisana uthi sawusidala lesinjani khulumani bazalwane daliwe nje phinze ngadalwa phinze ngabunjwa ngalesikhathi ngempela ngase ngiyadala ngase ngiyabunjwa wameka umekwa nale yaloko ukhona lo mvaka nje yadalo lesenkuyo bazalwana isakhangukisi khuluma siyakhuluma bazalwane kuyashintsha ayisamfunisi lesakhiwo lesithi angisoni nangabe bona ukhona umele haleluya mina njene kwami angisenako ukuthi ivele nje sengiyona sengivele sengonini yebo umfana wami uthide ngami ngomfundo yabona uthi umfana ngathi nikela la 2022 kodwa nje nami ngisakunikela ngangiwa phinza ngiyini phinza ngoba ndakho ngivela sonke kwakusentakalela kanjani kodwa lokwakhiwa bazalwane mhlawumbe kumela nje kwahlalwa phansi wakhiwa kwathiwa levo leletha nasowakhiwa ngayo leletha le-against so hallelujah ilahla lithi khwesha lithi shiya ngetinto kuyashiya umfana sisabalela ukwenza njani bazalwane washiya lento ngoba uyamsiza lebhida itamsiza sekunenzaba kasayemukele Jesu nakayisho wayemukela wanatha nabantu bathi Jesu nenkamnini emnandi letathi nabanatha phezwo kwawanatha nabantu wasekumfana bathi mkholo mshiye Yashia bafethu yashia nje
uyashiphela lesingane khona bosisi usibhalele mfowethu akusiko lesikwenzayo umnakethu bye ungahamba uyofuna labo labanohlobo lwakho out count me out esibinzi kakhulu count me out akhona mantombazane tshela umuntu nje awumkwenethi wena khona la sokukweneta na ndio batana njake na mkwenethi umuntu kusama kukhulile ukukweneta hey utenjekele kusihlakanisa bye awu ngitshele kunyama kunyama ngubani bye Obela bese bathatha ngalokho lento bengiside akusikafuwe uyamathi ngoba abantu bye Tsinise nobuso nakuthonzela ukuphila hey fanelise wena fanelisa mna ke fanelisa mthathweni ngoba empilo kuthiwe laphana siyaphila nangabe siyaphesha bese usiphila lithele vezi yakhe asophithi ufunde imanqoba wena uhlala umanqoba kuthebane uthethwa kini kwesha ubini wende lokuhle uhlale uphila njalo uhlale uphila lelo kumangane bomuntu lolulaka kwesha ubini lulaka uhlala uphila kulumani bazalwane njalo labanye baguliswa ngona lokho yena kancane sokuthi yena kancane sokumelala phela yena abakukhumbula kumelala umama nje awuvela akukhumbula lento ihlale nje yakhe lento ethi kunemuntu onjani la 1 2 3 hi bachakele bosisi le hi nabo lelaka ngathi nje phasha sasiqala nentombazane hostel sisesepitcha nathu ufele lini wash lini see Amathi kwajana manesi lime mbamba hawu kumile kama lemele athi lemele tsakajela tutsela nani bayele tsara nani tsase kwele lokutsi nawe wena nomuntu ufana bakwema abantu abasheshe Vamize bakhona vamize kuthi ungathi nje ungathi akuyenza abawuthandlalisa awu sowuthinzekile sasize siyesaba thina ukuthanza kudlala futhi vele wesale msingathi ngithi ngiyakuthinza ngomthunu thuluke salwane umthuluke lalelani bazana asasikhulesha ngadilona ibukeka tincane kodwa yasenza sitenda sinaphi letifo ngomani letifo nje letifo wahlala nje tukuthele uba nokhuluma ukuphi ubani uthini wahlala uthalatele uko ngomzalwane wami wahlala nje ubafile bakhuluma ngami